Kuva ku munsi wa mbere igihugu cy'Uburusiya gitangiye kurwana n'igihugu cya Ukraine mu ntambara bino bihugu bimazemo imyaka 2 yose, uko umunsi wagenda gushira igihugu cy'Uburusiya ntabwo cyabimwaga kuvuga yuko mu bitangazamakuru byose byo ku isi gikomeje gufata uduce twinshi two muri Ukraine umusubirizo, ndetse no ku mirongo y'urugamba ingabo z'Uburusiya zakomeje gutsinda ingabo za Ukraine umunsi ku munsi. Twagiye tubona kenshi Volodymyr Zelensky, perezida mukuru w'igihugu cya Ukraine, atakambira umuryango mukuru wa NATO ngo umuhe ubufasha umunsi ku munsi. Muri ubufasha yakomeje kwaka harimo ubufasha bwa miliyari 60 z'amadolari ya Amerika, igihugu cya Amerika cyamwemereye kumuha gusa kikayamuha mu byiciro. Ubufasha bwa mbere buhereye mu cyiciro cya mbere cy'ayo mafaranga miliyari 60 z'amadolari ya Amerika yari yasinyiwe Volodymyr Zelensky, babanje kuba mu miliyoni 400 z'idolari kugira ngo ajye kuzifashisha ku mirongo y'urugamba mu rugamba arimo ararwana na Vladimir Putin. Ayo mafaranga barahawe mu kwa mbere kuno mwaka wa 2024. Gusa nubwo yakomeje guhabwa ayo mafaranga yose, yakomeje gutakambira umuryango mukuru wa NATO, habwira ko akomeje gutsindwa ku mirongo y'urugamba aho yarimo ararwana n'ingabo z'Uburusiya, avuga ko akeneye ubufasha bwinshi cyane burenze izo miliyoni 400 z'idolari yari amaze guhabwa. Gusa kuva ino ntambara yatangira, nubwo igihugu cy'Uburusiya gikomeje gushinjwa cyane yuko gifashwe n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Korea y'Amajyaruguru mu ntambara kirimo cyarwana na Ukraine, ibyo byose Vladimir Putin abikora inyuma y'amarido ku buryo isi yose itabasha kubimenya, nubwo bakomeza gushinja ibi bihugu ari by'Ubushinwa ndetse na Korea y'Amajyaruguru ko bifasha Vladimir Putin mu ntambara irimo ararwana na Ukraine. Muri makeya, Vladimir Putin nta munsi rimwe kuva urugamba rwatangiye arimo ararwana na Ukraine, nta munsi rimwe wigeze uboneka ngo abure ibikoresho byose abukoresha ku rugamba, yaba ari imodoka by'intambara, amasasu, indege z'indwanyi zose bifashisha, ndetse n'ibindi bintu byose biba bikenewe ku rugamba byatuma Uburusiya butsindwa ku rugamba. Muri makeya, ikintu kibazwa n'ibitangazamakuru byose bikomeye ku isi bibaza ikibazo kigira kiti, ese ni izihe mbaraga Vladimir Putin afite akoresha ku mirongo y'urugamba mu kugira ngo akomeze gutsinda umunsi ku munsi ingabo za Ukraine, ndetse agakomeza gufata n'uduce twabo twinshi umunsi ku munsi. Ku itariki 3 z'ukwa gatatu mwaka wa 2022, ingabo z'Uburusiya zafashe agace kitwa Kramatorsk gaherereye mu burasirazuba bw'amajyaruguru bw'umujyi witwa Kyiv mu gihugu cya Ukraine. Gusa ku itariki 31 z'ukwa gatatu mwaka wa 2022, aka gace kaje kwisubizwa n'ingabo za Ukraine bongeye gutsinda ingabo z'Uburusiya, agace babasha kukisubiza. Si ibyo gusa, itariki 32 z'ukwa kane mwaka wa 2022, ingabo z'Uburusiya zongeye gufata agace kitwa Zoroviansk ndetse zibasha kukagumamo bashingamo ibirindiro byabo. Iki gihe ingabo za Ukraine zari zimaze gutsindwa ku mirongo y'urugamba ndetse zisubiye inyuma. Utu duce twose tuvuze muri kano kanya tukaba twarafashwe n'ingabo z'Uburusiya gusa zifashishijwemo n'indege zabo z'intambara bakoresha umunsi ku munsi ku mirongo y'urugamba bari guhangana n'umwanzi wabo mu buryo kugira ngo bamutinyishe ndetse bamupfukamishe kandi asabe imbabazi. Wowe uri kumva ikiganiro cy'uyu munsi gicaye kuri Ozone TV, muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye gucukumbura ku ndege 5 z'indwanyi zikoreshwa umunsi ku munsi ku mirongo y'urugamba n'igihugu cy'Uburusiya, kandi izi ndege rwose zikabazanira intsinzi nta kabuza. Ubaye uri uwa mbere wumvisha ikiganiro gica kuri uyu muyoboro wa YouTube, wabasha kwiyandikisha ugakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye ndetse n'amakuru agezweho aca kuri uyu muyoboro wa YouTube. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Urakaza neza mu ndege 5 za kirimbuzi zikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya kugira ngo cyunamishe abanzi babo umunsi ku munsi. Reka duhere ku mwanya wa 5, turasanga indege ya Sukhoi Su 27, akaba ari indege yakozwe n'uruganda rwitwa Pavel Sukhoi rukorera mu gihugu cyo mu Burusiya. Uruganda rukaba rukorera indege z'indwanyi zikoreshwa ku rugamba ndetse rukazigurisha ku bihugu byinshi bishaka kugura zino ndege. Uruganda rukaba ruherereye mu karere ka Begovoy mu mujyi mukuru w'i Moscow, akaba ari umujyi mukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Reka tujye ku bigize ino ndege bitumiza ku mwanya wa 5 mu ndege 5 zikoreshwa n'igihugu cy'Uburusiya mu kugira ngo zitsinde abanzi bacyo umunsi ku munsi. Iyi ndege ya Sukhoi Su 27 yerekana ubushobozi kandi n'imbaraga binyuze mu kwicaza abanzi baba bayitumweho ku rugamba. Iyi ndege akaba ari ikiragano cya 4 cy'indege ziri mu bwoko bwa domestic multipurpose jet, kandi iyi ndege ikaba yaragenewe kurwana ingamba ziciye mu kirere. Izi ndege za Sukhoi Su 27 zikaba zarakozwe mu mabara 3 yonyine mu buryo kugira ngo buzifashe kwiyoberanya
yaba ari mu gihe ziri mu murongo w'akazi cyangwa se mu kugira ngo ziyoberanye kuri radari z'abanzi iyo radari ziri kugerageza gukurura ino ndege. Izi ndege ibara rya mbere zikozemo akaba ari ubururu bwitwa Standard Sky Camouflage. Iri akaba ari ibara rya mbere rifasha zino ndege kwiyoberanya mu gihe ziri mu kirere kugira ngo umwanzi wabo atabasha kuzibona ku buryo bworoshye. Irindi bara akaba ari icyatsi ndetse n'umukara. Si ibyo gusa, iyi ndege ikaba ifite ubushobozi bwo kunywa amavuta ibiro litiro 900 mu isaha mu gihe yaba itumwe ku rugamba cyangwa se mu kazi. Iyi ndege ya Sukhoi akanyerezo 27 iyo yatumwe ku rugamba ibasha kuzamuka ku butumburuke bw'uburebure uva hasi ugera mu kirere metero 22,500. Ibi bikayifasha kuba yakisha no mu kirere cyangwa se mu bicu, ikaba yarasira umwanzi ahantu hose ari atabasha no kuyibona, we akabona ibisasu bimwisukaho isegonda ku isegonda, habona bicucumuka biva mu kirere bimugera hatazi iyo birimo birava. Sukhoi akanyerezo 27 ikaba ifite ubushobozi bwo kugendera ku birometero 2,500 mu isaha ndetse ikagira na moteri ebyiri zikomeye zifasha mu mikorere yayo mu gihe cyose iba iri ku rugamba. Si ibyo gusa kandi, Sukhoi akanyerezo 24 ikaba ifite ubushobozi bw'uko yabasha kurasa mu byerekezo 10 byose bitandukanye kandi ikabirasira icyarimwe iyo yibereye mu kirere. Ibyo byerekezo byose 10 bikagerwaho n'ibisasu byaba bivuye kuri ino ndege mu gihe cyose birashe. Kugeza kuri ubu Sukhoi akanyerezo 27 ikaba ihagaze miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika kugeza muri kano kanya, ndetse igihugu cy'Uburusiya kikaba gifite indege zirenga 101 kugeza muri kano kanya. Reka tujye ku mwanya wa 4. Aha turasanga indege y'akasamutwe akaba ari MiG akanyerezo 31 cyangwa se benshi bakita kwita Mikoyan MiG 31. Iyi ndege akaba ari ikiragano cya kane cy'ubwoko bw'indege zitwa Supersonic Interceptor. Zikaba ari indege zakozwe zitumwa ku rugamba gusa zikabasha no kugira ibisasu bindi byazimya ibindi bisasu biba birashwe n'izindi ndege z'abanzi mu gihe yaba iri mu kirere mu kazi irimo irarwana. Iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo yarekura ibindi bisasu byinshi bikabasha kuzimya ibindi bisasu by'abanzi mu gihe byaba birashweho. Mikoyan MiG si ibyo gusa, ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa muri kilometero 20 yo mu gihe yaba iri mu kirere. Si ibyo gusa, ino ndege ikabasha kugenda ibirometero 3,000 ku isaha kandi ikagira ubushobozi bwo kunywa litiro 16,300, akaba ari full tank yayo mu gihe yaba yoherejwe ku rugamba. Iyi ndege y'ubwayo ikaba ipima toni 21 z'uburemere ndetse ikagira utugega tugera kuri 7 dutwarwamo amavuta yakoreshwa ku rugamba mu gihe amavuta y'iyi ndege yaba yishiriyeho iri mu gikorwa. Utu dutanka 7 tukaba tugendamo amavuta yabasha gufasha ino ndege hagati y'ibirometero 180 na 320 mu gihe cyose yaba iri ku rugamba amavuta akayishiriraho kandi itabasha gusubira ku birindiro ngo bibashe kongera kunywa andi mavuta. Mikoyan MiG akanyerezo 31 ibasha kugendana ibisasu byo mu bwoko bwa R-33 Long Range Air to Air Missiles. Bakaba ari ibisasu bikoreshwa mu gihe ino ndege yaba yatatse ikindi kintu cyose kiri mu kirere, yaba ari indege y'abanzi cyangwa se ibindi bisasu byose byaba byatatse bivuye ku banzi. Si ibyo gusa, ikabasha gutwara ibi bisasu biri mu bwoko bwa RR-33C NA-37. Ibintu byakaba ari ibisasu kirimbuzi bitwarwa n'ino ndege yabasha kwifashisha ku mirongo y'urugamba gusa biciye mu kirere. Mikoyan MiG akanyerezo 31 ikaba ifite ubushobozi bw'uko yafata ibipimo birenga 6 ndetse ibyo bipimo byose ikabirasira guhamya, ikabirasira kandi icyarimwe. Kugeza muri kano kanya Mikoyan MiG akanyerezo 31 ikaba ihagaze akayabo ka miliyoni 33 na miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika, kandi igihugu cy'Uburusiya kikaba gifite indege zirenga 400 ziri muri buno bwoko. Tugiye ku mwanya wa 3 turasanga MiG akanyerezo 35 cyangwa se Mikoyan MiG akanyerezo 35. Iyi ndege ikaba ifite metero 17 na santimetero 32 z'umurambararo ndetse ikagira metero 4 na santimetero 44 z'uburebure, hiyongereyeho metero 12 z'umutambiko, kandi y'ubwayo ikaba ifite uburemere bwa toni 19, hakiyongeraho n'ibiro 6,500 byabasha kwikorerwa n'ino ndege mu gihe cyose yaba igiye ku rugamba, gusa ibyo bigashyirwa hejuru y'indege cyangwa se inyuma yayo. Mikoyan MiG akanyerezo 35 ikaba ifite ubushobozi bw'uko yabasha kugenda ibirometero 2,100 mu isaha. Si ibyo gusa kandi ikaba yabasha kuzamuka ubutumburuke bwa metero 17,500 z'uburebure ugana mu bicu. Iyi ndege ikaba yakozwe n'uruganda rwa Mikoyan mu mwaka wa 2016 mu kwa kabiri, rukaba ari uruganda rw'Abarusiya rukora indege z'indwanyi ruzikorera igisirikare cyabo. Mikoyan MiG akanyerezo 35 ikaba ifite ikoranabuhanga ry'uko yabasha kumva indege yose cyangwa se ikintu cyose cyaba kiyatatse giherereye muri kilometero 200, ikabasha kucyumva kikiri muri iyo ntera ndende, ikamenya nuko yakirinda. Iyi ndege mu gihe cyose kitumwe ku rugamba ibasha gushyira muri target ibipimo birenga 30
ibyo bipimo byose kandi ikabirasira rimwe, ikabirasira guhamya aho byaba biri hose, yaba ari ku butaka cyangwa se ikindi kintu cyose cyaba cyatatse giherereye mu kirere. Iyi ndege ya Mikoyan MiG-35 ikabasha gutwara ibisasu by'ubwoko bwa R-77 ndetse n'ibyitwa medium range R-73. Bakaba ari ibisasu birimbuzi bitwarwa n'ino ndege mu gihe cyose yaba itumwe ku rugamba. Kugeza muri kano kanya indege ikaba ihagaze miliyoni $30 y'Amerika, ndetse igihugu cy'Uburusiya kikaba gitunze buno bwoko bw'izi ndege bugera kuri 6 bwonyine. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Aha turahasanga Sukhoi Su-35, indege rwose itagiha agahenge umwanzi wese uyitumweho, kandi aho itumwe hose ikagarukana intsinzi. Indege ya Sukhoi Su-35 ikaba ifite ubushobozi bw'uko yabasha kuguruka ibirometero 36 byose itabasha gukorerwa maintenance cyangwa se ngo yitabweho mu gihe cyose yaba itumwe ku rugamba. Si ibyo gusa, indege ikaba ifite tekinoloji yitwa APR ituma buri kintu cyose igiye kurasa giherereye muri kilometero 400, mu gihe cyose igiye kukirasa ibanza kukireba neza ku buryo kirasira kugihamya itagihusha uko byagenda kose. Sukhoi Su-35 ikaba ifite ubushobozi bw'uko yabasha kwikorera toni 8 z'ibisasu, harimo ibiri mu bwoko bwa air to air missiles cyangwa se RVVAE, ndetse n'ibindi bwoko bw'ibisasu byitwa air to ground missiles. Bakaba ibisasu bikoreshwa n'ino ndege mu gihe bigiye kuraswa ku kintu cyose kiri hasi ku butaka. Muri buno bwoko hakaba harimo ubwitwa H-31A, bakaba ari ibisasu bikoreshwa n'ino ndege mu gihe cyose yaba igiye kugaba igitero cyayo ku butaka hasi. Kugeza muri kano kanya ino ndege ikaba ihagaze miliyoni $85 y'Amerika. Muri kano kanya igihugu cy'Uburusiya kikaba gifite indege zirenga 118 ziri muri buno bwoko. Reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga indege iri mu bwoko bwa Sukhoi Su-57. Indege ikaba yarakozwe n'inganda ebyiri zose zikora indege z'indwanyi zizikorera igisirikare cy'Uburusiya. Uruganda rwa mbere rwakoze ino ndege akaba ari Russian Aircraft, ikaba yafatanyije n'uruganda rwa Sukhoi mu mwaka wa 2019 ubwo bashakaga kuvugurura indege mu bwoko bwa Sukhoi Su-27 bagamije kugira ngo bazamure ikoranabuhanga ryayo ndetse n'ubundi bushobozi bwose bwayigira igihangange mu ndege zose zikoreshwa n'igihugu cy'Uburusiya ku mirongo y'urugamba mu ngamba zose barwana banyuze mu kirere. Sukhoi Su-57 ikimara gukorwa mu mwaka wa 2019 ntago yahise ishyirwa ku isoko, ahubwo yakomeje gukorerwa igerageza bikozwe na zino nganda ebyiri zari zifatanyije gukora ino ndege kugira ngo nigera mu kazi itazabasha kugira ikindi kibazo na kimwe, bitewe n'uko Sukhoi Su-27 bashakaga ku upgradinga. Bakimara kuyikora yagize ibibazo bya moteri ndetse no guparika bitakorwaga neza n'ino ndege. Bashakaga yuko Sukhoi Su-57 nibamara kuyikora bazayikorera igerageza rihagije ikazagera ku isoko nta kibazo na kimwe ifite. Si ibyo gusa, Sukhoi Su-57 mu gukorwa kwayo hari hagamije kugira ngo bayongere ubushobozi bwayo bwo kwiyoberanya ndetse no kutagaragara kuri radari mu gihe cyose umwanzi yashaka kugira ngo ayibone, yaba akoresheje radari cyangwa se akoresheje ibindi bikoresho byose by'ikoranabuhanga. Uburyo bayikoranye bwo kugira ngo ntibashe kugaragara ku maradari cyangwa se iyoberanye, iyi ndege ifashwamo na moteri ebyiri zayihawe ziri mu bwoko bwa AR-41F1. Izi moteri ziri umuvuduko mwinshi cyangwa se cyitwa supersonic speed. Ibi ngibi bigatuma iyo ndege itabasha kugaragara kuri radari mu gihe cyose yaba igiye kwataka umwanzi cyangwa se iri ku mirongo y'urugamba. Si ibyo gusa, ino ndege ikaba ifite ikoranabuhanga ryitwa digital control system. Iri koranabuhanga rikaba rituma ino ndege mu gihe cyose umupilote waba uyirimo ayitwaye agize ikibazo cyangwa se akayipfiramo, haba ari hasi ku butaka babasha kuyikontorora kandi bakayitwara, ndetse bakayikoresha n'ibintu byose yabasha gukora mu gihe cyose yaba yicayemo n'umupilote muzima, kwaba ari ukurasa, kwataka ndetse n'ibindi bikorwa byose. Muri makeya, mu gihe cyose umupilote yaba yigezemo ikibazo cyangwa se akayipfiramo, indege nta kazi kayo kaba karangiye, bitewe n'uko abari ku ikoranabuhanga bari hasi ku butaka babasha kuyikontorora ndetse igakomeza ibikorwa byayo mu gihe waba uyitwaye yaba yagize ikibazo kandi yakiyicayemo. Iri koranabuhanga rikaba ryo rituma indege iza ku mwanya wa mbere mu ndege z'indwanyi zose zikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya umunsi ku munsi. Iyi ndege ikaba ibasha kwikorera toni zigera kuri 10 z'ibisasu mu gihe cyose yaba itumwe ku rugamba. Kugeza muri kano kanya ikaba ihagaze miliyoni $42 y'Amerika. Iki gihugu cy'Uburusiya kikaba gifite ubwoko bwa zino ndege 32 gusa mu gihe cyose cyaba kigiye kuzikoresha ku rugamba. Wowe ukurikiye kino kiganiro kuri umuyoboro wa YouTube ukaba uri mushyashya, wakiyandikishaho kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri ino channel. Ubaye ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wajya muri comment ukacyandika, ubundi tukazakiganiraho ubutaha.
nongeye kubashimira. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri uyu muyoboro wa YouTube.